Tigasat. Napalabas, nagsarita ang dapan niyang kinmalyong ti panagkuyog da kin ni Monray amapan iti police station. Tapnusok nalanda ti maipapan iti kaso day di Luisito. Kabayatan na, ginundawayan met ni Ariela ti kanayon apan nakakumikom ni Ruko. Dinurugan ni Angeli nga enjoyin na met ti kwarta ti baket. Babaen ti panagsugsugal na. Iti panaglabas ti aldaw, gapo iti panangabuso ni Monray iti bagina iti trabaho na, naggurigor daytoy. Nagdanag ni Anaya, gapo iti saan a panagimbag ti baro. Iso a pinilit na nga agpakita iti doktor. Ngem nagbuteng ni Monray. Itagagayem, dinggin nyo tituloy tinobela tayo anapauluan. Tigasat. Anaya, sorry ha. No itala nga ibagak da ito ikan ka. Sorry no nagilimadak ka. Da ito'y ari kapam to'y bukol dito'y tangad ko. Adang agpay subukol iti tangad mo, Monray. Kaano pa dayta? Nabayagan da ito'y anaya. Diyak laing bagbaga. Tanagbutangak iti imbaga ni mama. Numaamuan ka no ti doktor da ito'y. Sigurado asugatan dati tangad ko. Mabutangak anaya. Anya? Iso please. Saan ta ko man amapan ni ti doktor anaya. Please. Monray, nasaysaya at no maipakita iti doktor dayta. Diyak kaya tanaya. Saan ang mabalin? Siyak ti matungpal ita, Monray. Masapul ang maipadoktor ka. Anaya. Monray, napatag ka unay kanyak. Iso please, dangganak. Okay? Para iti pagsayaatam ti aramidan ta. Tanong mabaybay am da ita. Ang mga nakarkaro ang makapadakas kan ka. Iso ang mapanta iti doktor. Okay? Anaya? Di mo panunutan timbaga ni mamam kan ka. Mas amo dagiti doktor ti aramidan dangam ni mamam. Iso adanggan na kuma. Anaya? Iso ang mapantag pa doktor, Juan? Uwan? Anaya? Ay nawaw panyang, imawag tanakaw, at dada iti klinika ti doktor. Apay malyong, Agpa-check up ka no ni Monray ay nawaw. anya? Apay, anyat mariknana. Aguyik ka no ni Monray ay nawaw. Nabaybayag ka nun day nga uyik na, saan niya imbagay nawaw. Anya, kat adda ka di kwartada? Adda gastusan da paggatang iti agas na. Adda panyagay nawaw. Awagam ta anak mo Tano adda trabaho na. Agpresenta ak amang kuyog ka ni Monray malyong. Ay nawaw, ay bayamon. Tiki di trabaho ta dito'y mansyon tinto na rin tapanyang. Nakapakadamat siguro na anaya iti trabaho na. Ay nawaw, ipaganamot lang no talaga nga awan mangkuyog kin ni Monray. Malyong. Kayan ayat nan ni Monray. Iso ak concern mo't iyaw aware ka way nawaw. Amo ni anaya teraramidin na panyang. Pogi, agawid ako maijay lugar mi. Ngam awan mat kwarta. Pagawidam aya, Cleopatra. Ijay lugar mi nga rod. Adayo ati lugar mi ditoy baal. Kaya't mo, ta itulod ka, Cleopatra. Ha? Sigurado ka? Ang adayo ijay lugar mi. Aglugan ta iti barko. Wen, saan a problema tayo ta? Itulod ka, Cleopatra. Dooray agiroplano ta, ayos lang ta. Ay, saan nun? Mabanog ka laang. Bumulo na laungan iti pagpliitik, bal. Na, ay, wina.
Ngem iti may sa kondisyon, Cleopatra. Ha? Anya a kondisyon? Sumurutak. Ta itulod ka. Do oray saan mo nabayaran to utang mo pag playtime. Ah? Sure ka? Nakunam nga itulod nak. Adakan ka dayta, bal? Nakamulakan ulitag. Wag ka na ka. Nasayat. Bandayam tin mulam ha. Asigasum anay bag. Di mo pampanawan. Wag, di ka matanagan. Adak lang ditaw. Agsibsibuga ka na ka. Nasayat nga rin no kasta. Umata doon ti bayar ko kadagiti mula ta ulitag. Iso alalay ngam ti agmula. Wan? Wag, di ka matanagan. Sige ka na ka. Ta ituloy ko tagsibaw. Bye! Bye ulitag. Talaga saan na malapdan ti panagbaknang ko. Napintas gayam da ito'y apanggadan. Mabalin ko dito makdari ti bukod ko asaka. Ngam, timing laeng. Saan pa'y nga ita? Kaputado pa iti kayat ko nga'y patungpal, iti sidong ni Ariela. Kahit, kumusta ti check up ni Monray, anaya? Ay, nawaw. Tatang, masapul ang maasikasuan na imbag ti marikrik na ni Monray ita. Ha? Anyat kahit mo asawain, anaya? Nagilimod ni Monray kada tayo, tatang. Ay, nawaw. Anyat ti limod na anak kaw? Ti sitwasyon ti salun at natatang. Di na imbagbaga ti may papan iti nagtubo a bukol iti karabukob na. Ay, nawaw. Isa dino tayan na. Kasaritak man ni Monray, anak kaw. Sorry, Tata Malyong. Ay, nawaw. Saan la at ti maipapan iti salon at mao ti inlimod mo baraok? Pati gayam ti panagtrabahom iti aldaw. Mala. Saan kan akayat asitirain, barok? Basta manipod itay, nawaw. Di ka pala sumrek iti trabahom, ah? Tagasimot na ita. Agtrabaho ka lang arudin iti rabi, eh. Agtrabaho ka pa iti aldaw. Awanan ti inanam, barok, ay nawaw. Tata Malyong. Agpaagas ka, barok. Maagasan nakpahinga ta, Tata Malyong. Ay, katuwan, ah? Ay, nawaw. Iso nga ron nagpaagas ka, tapno maagasan ka. Inton sumarunaw, no sana masango ni Anaya. Siyak ti mangkuyog ken kang agsubli ti Doktor Monray. Kahit, anya ti madamag malyong. Kumusta ni Monray? Maupira ka di, wano anya. Ay, nawaw. Operasyon ka no ti remedyo, panyang. Anya, saan ka di maala iti agas? Daktil ka nun ti bukol na, panyang, ay nawaw. Ay, Diyos ko. Kaasimot nga ron ni Monray no kasta. Naarikap ko ti bukol iti tengged na, panyang, ay nawaw. No kikitaam, saan amadlaw? Ngam no arikapam, talaga adakal ken natangkain panyang, ay nawaw. Malyong, panagkunak. Agpa-second opinion tayo. Sige, tagpagada aktokin ni madam. Sapay ko ba? Tapalubusan na. Awan ni Mami. Apay, anyat ibagam kan kwa na, Tata Malyong. Kwa, mamanjilay. Ay, mabalin asikalaang ti kasarita kay nawaw. Anyat ibagam. Kwa nga main, mamanjilay. Oray, awanin ni Monray dito mansyon. Ipakaamuklat tamat ti kasasaad na ay, nawaw. Kasasaad na nga? Kwa nga main, mamanjilay. Da problema iti salon at ni Monray. Ket amangan no maopera,
Gapo iti natakwatan a bukol iti karabukob na. Ay nawaw. Kat, anya ko maita. Amangan no maopera, mamanjilay. Saan pa'y matkida siguradaw? Ay nawaw. Anya ko maita no maopera. Ay natatamalyong, awanan ti pakibiyangan mi iti daydi a tao. Pinapanaw nga rodan ni mami diti mansyon. Saan min akargo daydi a Monray? Ha? Iso ano makasaritam to ni mami, sigurado akas tanto matlaang ti ibaganakan ka. Mamanjilay? No sadi no ti ayan na ita, no akim balay iti pagnanaadan na, isudan ti akin kargo ken kuana. Anya? Ay nawaw. Nasaya at takas ti imbagam ka ni Malyong, Angeli. Pudnomot namin asaan yun akargo ni Monray, mami. Taawanan iti poderyo. Saan ka di? Talagamat nga awanan ti pakibiyangan tayo iti dayjay a Monray. Awanan ti obligasyon ko iti dayjay a tao. Wan mami. Siyaklaangan ti pangibukbukan nyo iti atensyon nyo. Saan ka di? Wen Adamot lata ka inagaw ko iti atensyon nyo. Angeli, iha. Uray anyat mapaspasamak, si kalata ti kapatgan iti biyag ko. Taanak kakat nga rod. Jack Marik nga daytan, mami. Amok niro ko manan ti pagimimunam, iha. Angeli, sabali ti pamatag nga ipapaay ko kan ni Rocco. Sabali matkan ka. Siyempre, napatag ka kanyak, Angeli. Ngem, napatag mat ni Rocco iti biyag ko. Napatag kayo adwa kanyak, iha. Mami, Di ka kumaagbalin ama naging bubukod. No talaga matlaan na patagakan ka. Ipatag mo mat dagiti napatag iti biyag ko, iha. Iso please, agkinaawatan ta kuma. Panyang, agitakan, rabiin ay nawaw. Madlaw anaunag ti pampanunutem. Ado ti pampanunutek, Malyong. Kas kumaiti anya, panyang ay nawaw. May sa ti kasasaad ni Monray. Masyanak ken kuana. Tawan man la ti pakibiyangan da Ma'am Ariela iti kasasaad na ita. Ay nawaw. Awan lat ambukon kadagiti amo tapanyang. Awan bibiyang dakin ni Monray. Ken ti may sapay apam panunutek. Ti may papan iti kaso day di Sir Luis ito. Ay nawaw, wan nga raw. Apay nga yakas jay panyang. Saan mo't gayam nga inas-asikaso ni Madam Ariela ti may papan iti dayay. Ken imbaga na anang ito yang iti 10 milyon a reward manay. Iti makaibaga iti kinasya sino ti suspect. Awan mo't gaya may nawaw. Malyong. Ulbod mo't daya Madam Mariela. Awan mo't gayam ti intuyang na 10 milyon a reward. Awan ti sabali amang tulong ken ni Monray. No saan ada tayo. Tulungan tanto may papan iti kaso ti amana. Ngem unaan tayo pa iti may papan iti salunat na, Malyong. Wen panyang ay nawaw. Kasta daramidin tayaw. Tut! Rukaw! Ay nawaw. Tut! Ay, napananday dyan nga ason. Rimwar man nga tan. Rukaw! Tut! Bastos ka ala kaya? Ha? Ay nawaw. Ay, apayan ako na mabastusa. Katawan mo't madigar aramidag kan ka, Rukaw. Asino tayo ayabam? Ni Rukaw, jay aso may nawaw. Malyong tinagan di asok.
Loko ka. Numalyong tinagan na kin ka. Roko met kanyak ay nawaw. Anya? Inusar mo tinagan ka, iti awan ka is-iskan na. Di usarag mat tinagan maway nawaw. Apay, si kalangay tagnagan iti malyong. Kahit, apay, si kalaeng ayamat tagnagan iti roka wala man ay nawaw. Anya? Ay, uwain, agpakadag man gayam. Takuyugak ni Monre amapan iti doktor ay nawaw. Awan ti rumwar. Day off ni Panyang ita. Isa di ka rumwar. Tado ti iparamid ko ka. Mabita Awan ti ka! rumwar no kunak. Awan! Ah? Di ka kadimakaw. Awan! Ay, nawaw. Ay, may ibusen ti pasinsyak iti daydi aruka pa niya ay nawaw. Ala, baybay amon. Di mun tutupan, tawan matlaang tilaban mo malyong. Ay, saan ko akabutan daydi arukaw? Nga uray dakila tao. Ha! At dalaban ka nga uray kulapitak pa niya ay nawaw. Saan nakasta ti kayat ko asawan? Awan laban mo kunak. Tababaunan ka laang dito'y mansyon. Asawa ti amo taday jay. Iso akas la amo tabetan Ay, nawaw. Ijak ibilbilang nga amo daydi arukaw. Ni Madam Ariela laeng ti amok di taoy. Ganday di Sir Luis itaw. Iso dalaeng panyang. Ay, nawaw. Mala, huston. Bayam, tasyak ti mangkuyog ka ni Monre malyong. Ha? Ay, nawaw. Sigurado ka panyang? Awan pa panap. Awan, nalipatam ka din a day off ko ita. Ha? Ay, uwain. Ang kanayon ka matlata abisay tunggal di off mau, panyang. Kanayon niya dapag nam. No sa dino lati papapanam ay nawaw. Awan ti papanak ita, malyong. Alaman nga rod panyang. Agyaman na ka. Taada ka akatulungak para itiw awir ka, ay nawaw. Sabay ko ma. Ta saan ka amaum-uma amakitintinulong kanyak. Gayam ka. Iso ano ka sa pulam titulong ko. Ibagamlaan. Nang runa no maipapan ka ni Monre. Tadakkel ti asik iti dayjay nga ubeng. Anya pa'y ti sumaruno ang mapasamak. Gagayem, diyo liwaya na denggen, tituloy tinobela tayo anapauluan. Tigasat. Tigasat. Napalabas, nagkid daw iti pamakawan ni Monre kini Anaya, gapu iti panangilimod na iti sitwasyon ti salunat na. Ken ti saan na apan nang ipakada, iti trabaho na iti aldaw. Gapu iti namuan ti balasang, pinilit na ti baro nga agpakita iti doktor. Kayat met ni Malyong ayuman kada Angeli ken Ariela ti may papan iti kasasaad ni Monre. Ngem naong tanlaeng daytoy. Nakuna dagiti dua nga awanen ti pakibyangan da kini Monre. Gapu ta awanen iti poder da daytoy. Iti may sa arabi, nagsarsarita manen da Malyong ken Panyang. Itagagayem, denggen nyo tituloy tinobela tayo anapauluan. Tigasat. Agyaman na ka. Tada ka akatulungag para itiw awir ka, ay nawaw. Sapay ko ma. Ta saan ka amaum-uma makitintinulong kanyak panyang. Gayam ka, malyong. Iso ano ka sa pulam titulong ko. Ibagamlaang. Nang runa, no maipapan ka ni Monre. Tadakkel ti asik iti dayjay nga ubeng. Agyaman na ka talaga panyang. Ay nawaw. Nakasing-singpet ka. Sige nga ron tagrubwat akong. Awagam ni Monre Tadagasag iji balayaw. Uwain panyang ay nawaw. Monre, ni pailanana pa niyang timangkuyog kan ka ha. Sumrakak pa iti trabaho ita. Sige, Anaya. Pasensya kan ha. Madisdisturbukan, gapo kanyak. Saan mo panunutin dayta? Tiket di pa nagimbag mo ti panunutan, Monre. Uwan, Anaya. Sorry talaga, gapo iti panagilimad ko kada kayo. Ala, awan day jayan. Lipatan mon, okay?
Okay, Anaya. Sige na, Rod. Agrubot kan. Tadagasin na kanina na panyang numadamdama. Uwan, Anaya. Sa bali mat a doktor to'y imayanta, nanapanyang. Juan Monrey, agpa-second opinion ta iti doktor. Kadno kasapulan pa iti third opinion, aramiden tayo. Tapno makasigurado tayo barok. Nanapanyang? Ano santa ti aguray ta medyo ado ti pasyente ti doktor ita. Uwan, nanapanyang. Pasensya kayon ha. Imbes ani mamak ti kadwak nga agpa-check up. Saan? Ngamin? Amok matla adi na kaya't ako yogan ni mama, wano ni Manang Angeli. Ala, di mon panunutan ni mamam. Agingkat kabailan mi, adda kami lata dito'y asidadaan amang tulong ken kabarok. Agyamanak na napanyang. Malagip kumanan ni Papa Nana. No si bibiyag pa ni Papa. Sigurado nga isutimang kuy-kuyog kanyak. Monrey, Nataymat nga minan ni Papa. Pinatay da. Nga maging gaita. Saan pa ilaan na amon no asino tinang patay ken ko ana. ala, di mo pa ila panunutan ti maipapan iti daytawan. Adda ka asi ti Diyos barok. Agkararag tayo, tapno tulungan na tayo. Iso ti mang isuro iti aramiden tayo, Monrey. Ang naunaan tayo pa nga ikan importansya ti salunat mo itawan. Nanapanyang mabutengak. Malasatak nga ta, dahito'y asakit ko. Wan, batyan tayo akasta barok. Agkararag tayo. Kasi tinakon-akon. Dakkel, ti kaasi ti Diyos. Dito'y kaday, ti lugar yaw, Cleopatra. Uwan, Bal? Ay na, nagadayo gayam dito'y lugar yaw ah. Naglugan tayo ti barkaw. Idi kwan, basmanan. Agyamanak, ha? Implityan nak. Awan anyaman na, Cleopatra. Basta sika. Uwan nga. Agawid kan, Bal? Anya! Pagawidin nak adagusay. Ay, Ay, di nakpala inyam amaw ka na kitidadakkel mo. Di mo't kunam ayam amunak. Ta ibagam anubi na. ha? Alang, mapantan iti balayaw, Cleopatra. Inton bigatan nga agawid nak. Ay, kwa? Mabait lang nga rod, ha? Ah. Inakbiit ag CR? Alaak ti bagahek, ha? Nay. Apay ang masapol nga laang tibag mo ngay, Cleopatra. Uwan, tada dito iti make-up ko. Na. Ag make-upak ijay CR. Nay. O sige, orayan nak, ha? Mabiing taklaang, Bal? Ay, na yan. Nagbayag mo dyan na siya, Cleopatra. Ay, na yan. Agmukat ako na uray dito. Awan mo dyan. Ay, sapay yak makontak ti international phone number. Ay, nagloko na yayan. Linoko naksamanin na siya, Cleopatra. Neruko. Hello, kanakan. Hello, ulitag. Ayan mo. Adak dito ilay. Apay, nalpas mo na yung trabaho mo di bantay. Wain kanakan. Imayak lang naghalo-halaw. Tag palamisak mamat. May ka kumay tuludan ni Dabas Tunggal. Ha? Ay,
Ado pa'y ti abastaw, rukaw. Urain tun maminsanan. Sigurado ka? Wen no saan? Ipauit mong tulangan. Tapno saan ka mabandok ngagbiyahe? Umayag tulangan, tapno makitak mo tinatrabahwam. Ha? Sige. Sige ka nakan. Sikati makamaw. Uray saan pa'y nga ita. Taado pa'y ti abastaw. Sigurado ka, ha? Okay nga ron. Bye. Bye, kanakan. Asos. Delikado. Oh. Law-law anak sa manindayak lipat na. Oh. Wan bitin. Ay, una yan. Naisanak ka di manay, dayak lipat na. Ay nawaw. Nagpasikand kan third opinion iti doktor da panyang ken Monray anak kao. Agpada ka no ti findings dagiti dua a doktor ana pananday nawaw. Kastamat nga rod ti imbaga ni Monray kanyak, tatang. Ay nawaw. Makapadanag mo ti kasasaad ni Monray, tatang. Ay huwin nga rod. Ay nawaw. Agkararag tayo anak ka ay nawaw. Kano bilang tamaopera ni Monray. Sigurado adakkel agatad ti kasapulan iti daytaw eh. Mairemedyo ti kwarta, tatang. Tiket di panunutan tayo itaket ti panagimbag ni Monray. Wan mo ti di ay nawaw. Ang kasaritak taw ni Madam Ariela. Madam Ariela ay nawaw. Amok asaan kayo abisi ita. Iso nga inasitgan kayo dito Hardin. No adda ibagam ada gusen. Tamareng-reng tilapayag ko kan ka. Ay nawaw. Madam, maopera ni Monray. Anya kameten, basta agsaw ka, Monray ti ibagbagam malyong. Awan lakot, Monray. Makauma. Madam, kaya't ko lang ipakaamok kada kayo. Nga adabo. Wen, amok. Ha? Amokon ti may papan iti dayta. Ha? Amo yung gaya man madam ay nawaw. Kat, anya nga yung ti maibaga. When no maitulong yaw madam. Awanen iti puder ko dayjay Monray. Ngam apay nga obligaan nakpay laeng. Apay, adda ijay balay mo dayjay at tao. Uwan madam. Tawan mo't sa bali apapanan. When no pagkamangan na ay nawaw. Kaasi mo Nagpakalaing ka anang tulong ken kuwana. Dilubos-lubos mon malyong. Ha? Ay nawaw. Ipaay mo amin akasapulan na. Takon di saya at kaket nga ron anang tulong ken kuwana. Apay ngay akasta kayo madam. Ay nawaw. No kagura yun ni Monray. Itadyo ko malatamot ati pagrebengan na kada kayaw, madam. Nga oray awanan day di Sir Louis itaw. Apay manan nga uray natay kat iramraman mo iti saritaan, lakay malyong. Kasta talaga, madam, ay nawaw. Sana gaputan na tayo day di Sir Louis ito. Akit lipatin tayo. Hoston, malyong. Awan ti maitad ko alimos ko iti dayjay Monray. Naawatam. Kasano nga taday tuhin pa niya ngay nawaw. Talaga asaan akayat ni madam at tulungan ni Monray. Nalabos at talaga ti aramid da. Ang amala, pagtitinulungan tayo da ita, malyong. Ay, awan mo ti instant adakil a kwarta tayo ay nawaw. Iso nga oray iti pampubliko nga ospitalan ti pangipanan tayo kin ni Monray ay nawaw. Malyong, adda amok apagutangan iti kwarta. Ha? Ay nawaw, agpweso pa niyang. Isigay,
Uray siya ti umutang. Basta garanturan na ka, ay nawaw. Siyaklatan ti umutang. Nagan kon. Ay nawaw! Ay nawaw! Ay na! Kaya't ko kumaaya brasya, tinalaos sa panagyaman ko ken ka. Ay nawaw! Ay, mabainak man no mabrasya. Panyang. Ay Ay nawaw. na, basit labanag dayta, Malyong. Ha? Ay, agyaman na ka talaga, Panyang. Ay nawaw. Manunti kayo makaskin ka. Managtulong ka agayam. Ay na, naragsakak. Tamin ang napatag itibiyag ka. Napatagmat kan ka, Panyang. Ay nawaw. Talaga akasta, Malyong. Asino pa'y kumatag ti tinulong no saan adatayaw? Iso adimun pa kadanagan ti maaramat a kwarta, ha? Mairemedyo dayta. Tinapatag. Agimbag ni Monrey. Anaya, madanaganak, gapo iti umadanin apan nakaoperak. Monrey, relax ko malaang, please. Think positive, okay? Naayat unay ni Apo Diyos, Monrey. Patyak adi nakabaybayan. Ado kami amang ikarkararagkan ka. Thank you, Anaya. Agtalik tayo kadagiti doktor mo. Kang runaan ti Diyos ana marswa. Taiso ti kabilgan a doktor amang paimbagkan ka. Uwan, Anaya. Kanayo nakmatkid di nga karkararag. Ngam na daduma. Jak maliklikan ti agdanag. Kabailam dayta, Monrey. Monrey. Basta daak laang dito'y amang ipatpatagkan ka. Inarakop nak, Anaya. Juan, takayat ko nga iparit na. No kasano ti kinapatag mo itibiyag ko. Iso nga agpaimbag ka, ha? Jak lakit di ka ba ilan no mapukaw ka itibiyag ko. Iso please. Agkararag ka, ha? Patib karam ko mati pakinakam mo, Monrey. Uwan, Anaya. Promise. Ngamin, adda ka apangal alaak iti pigsak. I love you, Anaya. I love you more, Monrey. Sikati inspirasyon ko, Anaya. Iso ano bilang anyaman ti mapasamak kanyak. Laglagi pam. Adda kan tulat ta dito'y puso kan panunot ko. Ay ayatan ka unay, Anaya. Monrey, agpaimbag ka. Agpapigsa ka. Saan ka baybayan? At daak lang dito'y amang bayabaykan ka. I love you. Ala, sumrekan Monrey barok. Ay nawaw. Agyaman nak, Tata Malyong. Adda ka di da, Mama? Saan dak nga tangaong tanda, Mama, iti iyo may ko dito yung mansyon, Tata Malyong? Apay ko mga ong tanda ka, barok. At damot karbangam dito'y ay nawaw. Saan aga po, ta pinagtalaw dakan akit. Awan mo't karbangamon, yung madak dito'y mansyon. Malalala. Kumay ka. Kuyugan ka itayan ni mamam. Nagkuna apastrakam daytoy atao dito'y mansyon, Malyong. Mama. Ay nawaw. Ay, pasensya kayon, madam. Awan mo't siguro ti dakis na Tabumalay mo't nga ron ni Monrey, madam. Ay nawaw. No kwarta ti kasapulam. Awan ti maitad ko, Monrey. Adalaan kayat ko nga ibaga kada kayo, Mama. Ken, kailiw kayo na makita. Uwan, madam. Ay nawaw. Normal iti may isa nga anak, akaskin ni Monrey, ti makarik na iti iliw, iti inana. Iso nga apay adiyo pagbigyan, madam. Malyong, pumanaw ka man ditoy. Ha? Di ka makibibiyang iti saritaan. Ala,
Mapankan iti ayan ti trabaho. Sige, madam, ay nawaw. Monrey pa raw. Daag lang di ta kusina no kasapulan na ka. Ay nawaw. Mama, umay ko lang kung maiba ka nga. Oh, ituloy mo ate agsao. Anyat sangitam ngay. Awanan day di papa amang iparparik na iti pamatag kanyak. Iso ada kayo tinapanunot kong asit gan. Kasapulak ti panarabayo kanyak. Nang runa ita, takas to iti sitwasyon ti salunat ko. Uray na uyong kayo kanyak. Patpatkan kayo latta, mama. Ina kayo latta, mama. Da kayo latta ti the best mother kanyak. Isungag pagpakaasyak, mama. No anyaman tinagkurkurangak. Uno, nagbasbasulak kada kayo, mama. Pakawanan da kuma. Kitawag kuma ti uray pasit lang ang apamatag. Nga ipaayo kanya. Uray pasit lang, mama. Isupay amay na yun amang mantad. Bigsay ti pakinagam ko. Kabailan tanana pa niyang tatamal yung timang ipa ay iti pamatag kanyak. Uray saan ko idakap kabagyan, mama. Da kayo lakit din. Amis mo nga inak. Ti saan amak ya ipa ay iti dayta, mama. Oh, di isu dati pagbalinam nga ina kan amam monre. No asino ti makaipaay iti sapsapulam, isuda ti ibilang mo nga ama kan inam. Naawatam? Mama. Anya pa'y ti sumaruno ang mapasamak. Gagayem, di uliwayan na dinggen ti tuloy tinobela tayo anapauluan. Ti Gasa. Nobela ni Jenna Almoite Diaz. Ken iti direksyon ni Isagani Yalong Bolyeser. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kenda ito'y nga estasyon. Ti Gasa. Agyaman kami itingkay parang tarabay.